Solarna elektrana, prva ovakve vrste na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, privodi se kraju. U završnoj fazi je postavljanje 650 panela snage 250 vati, a nakon toga slijedi spajanje na trafostanicu 10 kV napona i energija ide dalje u elektroenergetski sistem. Ova solarna elektrana u mogućnosti je napajati strujom 80 domaćinstava. Prije otprilike 2 godine sam ušao u proceduru potrebnu da bi se dobile te sve dozvole i tako dalje. I sad smo evo u završnoj fazi kad očekujemo završetak, znači u narednoj sedmici, završetak ovih polaganja panela i ostale opreme što se tiče znači ove solarne fotonaponske elektrane. Godišnja proizvodnja na ovom lokalitetu je 220 MWh godišnje, što je dovoljno za nekih 80 domaćinstava seoskih. Što se tiče naponskih prilika, oni će se poboljšati na ovom lokalitetu, jer imali smo do sada radijalnu mrežu od Goražda, znači prema ovoj mjesnoj zajednici, a sada je znači na ovom lokalitetu instalirana solarna elektrana koja će poboljšati naponske prilike i strujne i sve druge u elektroenergetskom sistemu.